Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Ñami Jericomon chayamukurkakuna. Jericomanta Jesús paypaq yachakuqkunandik achka hintikunandik kutin lluqsimuqpimi Timoteo churi Bartimeoqa ñan khuchupi mañashpa tiyakushka karka. Payqa mana rikuqmi karka. Payqa Nazaretmanta Jesusmi shamukun niqta uyashpaka Davidpaq churi Jesús ñuqataqa llakiwayari nishpami kapari kallarirka. Chashna kaparikuqpika achkakunami upallachun nishpa harkarkakuna. Ashtawanpish payqa Davidpaq churi ñuqataqa llakiwayari nishpami ashtawan kaparirirka. Jesusqa chaypi shayarishkawanmi kayaychik nirka. Mana rikuqta kayaqkunaqa alli yachikrinmari hatari kayakunmari nirkakunami. Chashna niqpika payqa pillurishkatapish hitashpami hatarishkawan Jesuspaqman shamurka. Pay shamuqpimi Jesusqa imatataq rurachuninki nishpa tapurka. Chashna tapuqpika mana rikuqqa yachachik ñuqa ñawikunata allichiway nirkami. Shina niqpi Jesusqa rikuy kankriskamantami alliyanki nirkami. Chashna ninka ñawi rikuqpika Jesusta katishpa ñanta rirkallami. San Marcos 10:46 manta 52 kama. Tukuy ñukanchikmi mayhan rato kaministishkanchik yallitik ñukanchikta makitakuchun ayudashun nishpa. Kayka kaytukunmi ñukanchik apanakuykunapi, ñukanchik kullkikunapi, mana kashpaka kawsaypaq ima aqllaykunapi. Tiyanmi ima ruraykuna ima mañaykuna, chaytaqa ñukanchik sapalla mana ruraytukushka mana paqtaytukushka. Hawallami ñukanchikpaq kanina, Diospi ñuqaqa krinimi, shinapish kashkatatik rikuqpika yallitik sinchimi kan. Bartimeo runaqa waqcha mana rikuq runami karka. Ñankunapimi payqa caridadta mañashpa tiyaq karka. Kutin paymi mashkarka ayudachun kaparishpa. Kutin Jesucristo chay ñankunata purikuqta uyashpaka kaparishpami ayudachun mashkarka. Bartimeo runaqa Jesus llakishka kanata ministishkatami yuyarka. Chaymi payqa Jesusqa paypaq kawsaypi shuk milagruta rurashun munarka. Paypaq ñawita alliyachishpa. Shuktikuna harkashpa upallay nikuqpipish Bartimeoqa kaparishpami katirka Jesus payta alliyachichun. Jesus alliyachinga kama. Jesusqa kay Bartimeopaq kawsaytaqa musyachirkami paypaq ñawita alliyachishpa. Alliyashka washaqa Bartimeo runaqa chay ratumi Jesustaqa katirka. Kunanqa paypaq musyuk rikuywanmi Diospaq obrapi yaykurka. Jesus imata rurakushkapi. Ashalla krinawanpish Diosqa mansarina milagroskunatami ruraytukun. Mandak Diosqa uyanmi shunqu pakirishka hintikuna kaparishkata mañashkata shinallataq paypaq tiempupika ñukanchikta alliyachinmi. Ama ñukanchikqa kay verso 48 pi nikushka shina harkaqkuna kashun desanimachikuna kashun mayhan Diosta kaparikuqpi mayhan Diosta ayudachun nishpa mañakuqpika. Chashna kaparikuqpika achkakunami upallachun nishpa harkarkakuna. Ashtawanpish payqa Davidpaq churi ñuqataqa llakiwayari nishpami ashtawan kaparirirka. Kutin ñukanchikpish mandak Diosta mañanataqa manataq sakirinachu kanchik ñukanchik kawsaykunapi milagroskunata ruraytukuchun. Jesusqa achkatami huyan krishpa payta mashka gentikunataqa. Kutin paymi kikinpaq kawsaytaqa musyachinga. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.